Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere. Ko tōna 2,000 tāngata e ngākau ana ki te reo Māori. Ko tai atu ki here taunga mo te ahurea Toitū te reo. No te rānei I tūwai te pānuitanga tuatoru o te pire Regulatory Standards I roto I te whare pāremata I raro hoki I te totoatanga. Tata ki te rua marama a Ngahiraka mai tawhiti e tere ana I te Moana nui a Kiwa. Ka tahi tonu nei ka hoki mai I Hāmoa ki Aotearoa. Nō reira kei ngā rauawa o ngā waka tūpuna o te motu tēnā koutou katoa. Ko tōna 2,000 tāngata e ngākau nui ana ki te reo Māori, ko tai atu ki here taunga mo te ahurei Toitū te reo. Hei tā ngā kai whakahaere he wā ia tēnei. Hei ta whakanui I ngā eke panukutanga o te reo Māori. O tira hei ta whakahahaki anō I ngā whakaaro nui ki tō tātou reo. Kia kore ai e kore hāhā. Kei a Rani Era Harrison ngā whakamarama o te wā. Pine ana te kura o te wānanga. Kaua te kawaratanga e whakatahi a rātou ki a tātou kaupapa here. Hau ana rā te kura o Toitū te reo. Ko te ora tonu o te reo kātahi. Ko te tohu mai kei te hiehia te ao Māori ki tōna reo anō. Koe nā te āhuatanga I te rangi tuatahi o Toitū te reo I te pokapū tonu o here taunga. E ararau mai ana te mātinitini ki te kaupapa rua rā te roa e whakatairanga ana I tō tātou reo. He āhuatanga tēnei hei whakakotahi a tātou I roto I tētahi kaupapa tūranga hākoa. E rongo ana tātou ngā raruraru o te wā. Engari, kua riro mā tēnei tātou whakatōpu mai ki tētahi wāhi kotahi ko te reo Māori, te take. Kei raro anō I ngā tāwharautanga a Ngāti Kahunu te kaupapa e tū ana. Me te hae kia rātou he tānga manawa kaua mo kahungunu anake, engari anō ngai ui katoa, kua pai nei. Ko nei te kingitanga ko tae mai nei ki te whakarangatira nei tēnei kaupapa a tātou. Me ngā kai kauwhau kōrero, te whakaawea nei, te whakakipa nei a tātou ki te pupuri nei tō tātou reo Māori. Ko ana tini kaupapa e wānanga hia ana. Everyone could access the language. Ko ngā rāngai katoa e hāpai ana I te kōrero tia, o tā tātou taonga. We need to find the relevance and excite and really stimulate the senses for rangatahi, taiohi, tamariki. I mean, it's incredible, the embrace of waiata through the platform of kapahaka competition and kapahaka ngahau. You end up getting this whakamā kind of complex about speaking the language, about embarrassing yourself or making mistakes, but you don't want that trauma being passed on to your tamariki or your mokupuna. Me te whakahau tonu a te koroua. Kia kaha tonu tātou I roto I ngā ainga o te wā. Puritia tō tātou ake reo. Kia ora e karo ke tangata I tuasu I a tātou e kōrero ana I tēnei reo. No reira Māori mā huri te motu. Kia kaha tātou katoa. E ngangahu mai ana ko Toitū te reo te Māori o te mana Māori. Rani Era Harrison, te karere. Ki te ao tōranga pū I Anei, hoki ngā mānga I tōranga pū I Panaia I te pāti Māori I tēnei wiki a Maria Meno Kapakingi, rāua ko tāku te Ferris ki te whare pāremata I te rānei. Ko enei te whakatīnanatanga tuatahi o enei kai tōranga pū tū motu hake I Anei ki te whare. Whai muri hoi te panatanga I te tīmatanga o te wiki nei. Nā, ko tahi a rārangi tūru rāua e noho ana ara I muri tata ake I te rārangi tūru I reira rāua e noho ana I ngā wā o mua, engari, I tuku pātai tonu rāua ki ngā minita o te kāwanatanga. No te rānei I tūai te pānuitanga tuatoru o te pire Regulatory Standards I roto I te whare pāremata I raro hoki I te totoatanga. Mai rāno I tōno orokohanga, ko tohea kua ahi kauritia taua pire, kei a te ahi paurewa Forbes, tēnei pūrongo. He pire ki hae te iwi Māori I manako ka whitia e te rā. No te rā nei, whakamanatia honoretia ai te pānuitanga whakamutunga o te pire Regulatory Standards Bill. Ko te aronga matua ki ngā kamupene nunui, ki te whakarere ki te pūnaha putanoa mo te hanga ture ngā kaupapa here.
Hore kau he wāhi mo te tiriti o Waitangi. Kei hia te reo, mō ngā iwi me ngā hapu whai pānga ki ngā rawa, ki ngā whenua, ki te takutai Moana hoki nō reira, ka hore he painga ki roto. He mea tono te pire nei e ACT, ko tōna aronga he panoni I ngā hātepe e mana ai he ture. Great day for it with a 20-year campaign to pass the Regulatory Standards Bill expected to come to fruition this afternoon. For a long time, politicians have passed laws while hiding the true costs on New Zealanders and their property. That will end with the Regulatory Standards Bill. He pire I tū ai ngā pihi o te ao Māori. Hei tā te Pāti ACT, he whakapai ake I te pūnaha te mahi a te Regulatory Standards Bill. Engari, ki te Māori he pire mutunga ke mai o te mūrere ki ngā hāpori tuakoka. Atu I te tahirau ono tekau mano ngā tāpaitanga mo te pire, me te aha tata ki te iwa tekau ma iwa paiheneti I whakahe. Ko te whakatau a te rōpū whakamana, ki hai te kāwanatanga I whakawhiti kōrero ki te Māori. Taimaha tēnei ture I te mea I kite ki roto I ngā tono ngā tāpaitanga te mano tāngata I puta mai ki te whakakāhore. Nō reira mo tēnei pānuitanga whakamutunga, me rawa hau e whakaaro ana, me pēhea tātou e unu I tēnei mahi he, ki runga I te iwi puta no I Aotearoa. Nā te mea te rahi o te iwi kāhore. Rawa tēnei kāwanatanga e whakarongo ana ki tō tātou iwi. Ka kete te kā kia rongohia. Oh, I didn't know what was happening today. Ka kuku te kereru anō he ngū. But it's been foreshadowed through a coalition agreement. It's happening today and I'm sure Minister Seymour will carry it through. Ahakoa te nui o te whakahe I kōkiri whakamua tonu te kāwanatanga. Te ahi Paurewa Forbes, te Karere. Nō reira, kua tau te pire Regulatory Standards ki te whare pāremata, hei tau kume mā ngā kai tōranga pū I tana pānuitanga tuatoru. Tēnā kia whakawhiti atu tātou kia whakaata pāremata, kia rongo ai tātou I te ia o ngā tohe. Now, I want to say a little bit to the critics, who have been many, but in my view, poorly informed. People say that this bill should have amongst its principles things such as equity or upholding te tiriti or public health or environmental custodianship. The misunderstanding is that any government can still pursue those collective goals through collective action. The point of the Regulatory Standards Act and its principles is to identify the costs of those laws and those collective projects on individuals. Within the first 100 days of the next Labour-led government, we will repeal this bill. The first reason is this. There has been no piece of legislation that has come before this House that is less wanted. The Minister said the critics were many. The critics were overwhelming. In the Select Committee process, less than 1% of the submitters supported this bill. Mr. Speaker, this bill is a bit like a cockroach. We keep stamping it out, but it just won't die. They tried this 3 times before, as Duncan just said. They've tried this in the past, and every single time it failed. They tried it again with the Treaty Principles Bill, and what happened with that? It got thrown out at the first reading. It got chucked in the bin. And now it's come before us again. It's a cockroach. It just won't die. And so when I look at the Regulatory Standards Bill, I see it for what it is, another fire. Not the fire of our people seeking justice, but the cold, calculated arson of a government that wants to burn down the constitutional protections that stand between our people and exploitation. It is no accident that this government has brought the Regulatory Standards Bill to its final reading 1 year after the first reading of the Treaty Principles Bill and during the anniversary of the hikoi mo te tiriti. And so we remember that the tiriti o Waitangi is the first and highest regulatory standard of this land. We will repeal the Regulatory Standards Bill. Wai nora e te iwi, hei muri ake I ngā whakatairanga, ko ia te māngai tōranga pū mo te ikaroa rāwhiti, ka hono mai a kusta te Ngahiraka Manuel, ki tā tātou wānanga, I te ahurei, Toitū, te reo, kia mau tonu mai.
anō ki te karere, kei te hui a Toitū te reo, te māngai tōranga pū mo tika roa rāwhiti a kusta te ngaire Manuel I tēnei wā. Engari, Anei, ka hono mai nei ki tā tātou wānanga I nei a tonu nei. Nō reira kusta, ka mau te wehi e hoa tēnā koe I tō tapahi o here ki taua hui, ki huri mai ai koe ki tēnei hui ki a te karere. Tēnā koe a hoa mihi ana. E skori kātahi ko te hui, paira watu ko tēnei ara a Toitū te reo. E hara I te mea he hui hei whakanui I te reo rangatira me ana tikanga anake. He hui whakanui I te ora, he hui whakanui I te kotahitanga, a he hui whakanui I te ohanga. E hara I te mea he ohanga Māori anake, he mea tautoko tēnei I ngā Pākihi katoa o roto o here taunga. Nā reira, tēnei te mihi atu ki a Jeremy Tātare me tana hunga. Tēnei te mihi hoki ki te kaunihera o here taunga, me tā rātou tautoko I tēnei kaupapa I runga I te mōhio. E hara I te mea, he mea pai te reo Māori me ngā tikanga mo te ao Māori. He mea pai ēnei mo Aotearoa whānui. Ka pai e te tuihine, kua kapi katoa I a koe aku pātai mo te hui nā, mo Toitū te reo. Nō reira, ka huri atu ki ngā take tōranga pū o te wā, me te aha, I te ahua nei, kei te papahoro haere, te whare o te pāti Māori. I nā rā hoki, ka tahi anoa meka whaitiri, ka rihaina, I te pāti Māori, I roto I te ike roa rāwhiti, hei tāna, kāri ia. Ia, ta whakamōhiotia ki te panatanga o Tākuta Ferris rāua ko Maria Meno Kapakingi. Ai rānei, Kush. Ai rānei, ko te mutunga tēnei mo te pāti Māori ki o whakaaro. Ka roharo atu ki a rātou, Scotty. Me te maha hoki o rātou pononga me ki, ko hara mai ki te kōrero ki au, me te pātai heka, heha kei te haere. Hoi anōra, ko tāku me te pāti reipa, te noho pūmau, ki te moimoia mo mātou te wei Māori o tira tātou Aotearoa whānui. Kei te tū paumai tonu te whare o reipa e heka mā, kei roto e o mātou kaupapa whakahaere, etahi kaupapa hāngai tonu, e hara anake ki te iwi Māori, engari mo Aotearoa whānui. Pērā I ngā haerenga ki te tākuta, pērā I te pūtea, hei whakaora I te ohanga Māori, te ohanga o Aotearoa, kia noho tonu te oranga o Aotearoa, ki konei. Hoi anōra, waiho mā rātou a rātou kaupapa e whakatika, waiho mā rātou a rātou pononga e kōrero, ko tāku nei, he noho ki roto I tōku ake rohe o ikaroa rāwhiti ki te whakarongo, ki ngā tāngata katoa mai I wainui o mata, tainoa ki te kāinga pōtaka, me te anga whakamua. Te pire regulatory standards, kusla kua tau atu nei ki pāre mata mo tana pānui tanga tuatoru. Ai rānei, ka puta tēnei pire ki tōna whakaturetanga, ki te pērā, ki te ture tēnei pire, heha te pānga ki a tātou te Māori? Scotty, I te wā I tipe mai I rongo ngā kōrero mo aku mātua, I trapu ngia rātou mo te kōrero I tō mātou ake reo. He tarapu hau ko puta I tēnei wā, a ko tōna ingoa ko te kāwanatanga nāhinara. I rongo mātou I a rātou I tango I te tiriti, I wainga I te mātauranga, I tēnei rā tonu ko pāhi tērā pere kinora wātu a te RSB. Ko te RSB I tango I tō mātou nei tiriti o Waitangi he mea takatakihi anō. Kaua e māharahara whānau, hei tērā tau, ka taia hoki koutou, te pōti mai anō, a reipa hei kāwanatanga mā koutou, me te mōhio hoki. I raro I te kāwanatanga reipa, ka tango hea, ka wete hea, ka taka hea, tēnei pere kinora wātu ara te RSV. B. Hei whakakapi ake, kusa, ko te āwha, kua hua ake ki runga I ngā pirihimana I tēnei wā nei. O tira, ki rungi I te kōmihana tuarua I a Jevon McSkimming. Nā, he uaua ke ki te Māori, te āta whakapono ki ngā pirihimana. Uaua ki a tātou. Nā enei raru nei, ki ngā pirihimana, me tā rātou huna haere I te pirau o te tangata nei o skimming. Ai rā nei ka mimiti ki anō te whakapono o tātou te Māori ki a rātou ki ngā pirihimana. Kei te tautoko mātou I taua whakāhuatanga a te IPCA,
Nā te mea, tuatahi māku, he mihi atu ki te wahine nāna I puta I nei kaupapa kenorawa atu ki te ao whānui, ki roto I te ao mārama. Hoi anōra, kei te tauto, pai ki a mātou o te Pāti Reipa, te mahi a Judith Collins, kia āta tirohia e nei mahi tūkino. E mārama pai ana mātou, Scotty, I Wainganui I te iwi Māori, e te rawa, te peripono o mātou ki te hunga prehimana. Tā reira, me mahia I nei mahi kātika. Hei whakakapi I tēnei āhuatanga though, Scotty, he mihi atu ki ngā prehimana I Wainganui I ngā hāpori o Aotearoa. Rātou e noho tahi ana, e manaaki nei a mātou, e harana mātou tēnei he. Engari, nā o rātou rangatira tēnei he. Nā reira, me āta tirohia, me whakatika kātika. Rawe kush kuia kai a koe mihi ana ki a koe kusta te maire Manuel Māngai mō I karoa rāwhiti Anei I te hui Toitū te reo Anei a te karere mihi nei tēnā koe. Hoi nora e te iwi, kia haere tonu a tātou kōrero I tēnei rā, tata ki te rua marama a Ngahiraka mai tawhiti, e tere ana I te Moana nui a Kiwa, a kātahi tonu nei ko hoki mai I Hāmoa ki Aotearoa. I kōrero o tā tātou kai kawe kōrero a Mārena Mane ki te tohunga me te kai urungi o te waka. I tēnei, tā enei kaumoana te ringa tuatahi ki kōkei rāno me te hoki mai anō. He kite ngā kanohi kua titia ki te pū mahara o ngā rangatahi e hihiri nei I te hoki ngā atu o te waka hourua ki tōna tauranga. Mai kore ko a mātou whānau kai tautoko ka kore hua mai tēnei whakateringa. E hari te mea mo mātou anahe ngā kaumoana tēnei whakateringa o engari mō mātou whānau, mātou hapu, mātou iwi otira, te iwi Māori whānau. Mo enei kaumoana he haerenga e whakatinana te ana te kautau o te whakangungu I raro iho I tō rātou nā kaiako. Tino koa te ngākai. Tino ko te ngā. Ko te hari ko nei I runga o aku nei tauira. Tauira ina nahi. Tohunga whakatere waka I tēnei rangi. Ko te mātai I ngā whetū ōrunga, ko te mātai I ngā aukaha o tai noiho, e arahi te ana te tira nei ki te kāinga, pērā I ngā tupuna o mua. E whakapūmau ana tēnei tira kaumoana I te whakaro, puritia te mātauranga Māori kia au, kia mau. Taku wai maari anō hoki I tika katoa ngā mahi, I hoki ora mai te katoa ki Aotearoa ni. Wa he mahi taumaha. He mahi taumaha. Kāre tērā mahi mō te nui. Ko te iti o ngā tangata kua pirangi te haere I runga I te huarahi o ngā tupuna. Ko te wero nui mōku, ko te tiaki tā tātou māma, tā tātou waka, ngā huarere, ngā tohu a tāwhiri mā te a tangaroa e tihi wā he kino. Koira taku mahi matua, ko te tiaki tā tātou māma o tira, te tiaki I ngā kaumoana orunga. Mutu ana te pōhiri o kawa ki te tira Moana I tuku ko ngā tikanga hei whakataiwa no I a rātau ki te whenua. Ka nuku ka neke te tira kaumoana nei ki ngā tai o te Tokerau, ki te pōhiri I ngā waka hourua o te Hokule'a, me hiki ana lia I wehe I Hawaii ka tau ki Waitangi a Popo. Mārena Mane, te Karere.
Ka te tiwi hei muri ake I te whakatā poto ko ngā huarere o te wā. E whai ake nei ko ngā tohu huarere. Hei whakatepe ake kua whātekau tau I te taenga tuatahi mai o te waka o Hokule'a ki Aotearoa, o tira ki Waitangi. I reira, ka puta te wero I a tāhemi he nare ki te Māori. Me whai I te tauira a ngā matamata huanga no Hawaii, me whakara ake I ngā tikanga me te mātauranga, whakatere waka hourua. Teka whakatuma whe tuki mo te toiora. Ko te toiora ahua tu te ahua taki Kei raro morunga e papaki maira tu tere moana Nuku tere moana Takare tai ora kawa He whakawhiti mo te iwi aroki Te hiki Teka whakatuma pe tuki mo te toiora Ko te toiora Teka whakatuma whe tuki mo te toiora Ko te toiora Kai a te kai tō mā hora ki aro poi au Ni whakaheke runa I o tūrana matua Ko te reo, te take